lo le fate kodiso ka ngwana lona. Leboina re ka September simologa. A nthendela molaetsa re hae mami a ba tsenya teardrop. I guess bolwetse ba go botsile bo heho mo go ene. Because kana motho a supa re a tsenya keledi go supa gore go botlhoko. But ke ne ka mo checka a ntekodisa gore o na le chest pain. O ile kokelo ba mo hile the antibiotic to try and fight probably the lung infection. And then ka ile ke ta ke mo thola hape ke mo tsa go tsoga yang ka di 5 a ba nthare ke roba ditso mo maring ka go mo thola le ka ithala le in good spirits on oxygen but ali so bright and lively go ka lebo go ne go se dingalo ka gore ne le motho o nana le tumelo. She fought even in the hospital bed. Ali very strong. Elena re gomotsang la re tsana kokelo. And le ha o motholela o motho re o ntsang tsatseno a go itekodisa hela le ena ba wetsa re ke ta siama. Ke ta siama dinyo tsa go le tsone di sa hela ha ke so ha ke batela full body massage right. Ko telena o toro o wetse dingalo ke bola ba spatela. She stayed in the hospital for 9 days. And mo oxygen throughout. Na hema ka thata and me she succumbed to oxygen. Tata ibile ka tsatsi la thoka itseng ka lona ne re le mo tseleng ba spatela ba senda molaetsa ha re moletsa ke ha a re ne ke le kae. So in short batsadi lebo re light. She didn't want to go without seeing us, without seeing the mom. She paid her last respect. We were at the hospital the time she passed on. They could do something, but we've put oxygen on maximum. She struggled and couldn't breathe better until she passed on. Okay, thank you.